Let's put our hands together for the Lord. Yeah, hari sinzi niba turi gukora twebwe muri aya masaha ya I nijoro don't know if my wife and I will be able to minister this morning. niba mwumva ntacyo bibangamye twebwe ariko nabonaga dusa nkaho twagejeje mu masaha sita deja That's almost 12. ngatekereza yuko twaje gukora n'ubundi nimugoroba What should we minister in the afternoon? niba abantu bafite umwanya muri When we ariko have enough time. turi hano ku mwanya We're here for you. iyo muhitamo ibyo dukora Whenever you choose, we're able to do that. hanyuma turashima imana We thank God. ko twashoboye kugera hano neza We're here safely. mwanyemera tugakomera imana ubundi gutanga isezerano ukarisoza ni ikintu kidasanzwe When you can promise and be able to fulfill your promise, ni amahirwe umuntu yagira gusa it is a blessing. twari tumaze hafi umwaka urenga tuvugana n'abavandimwe We have been b'itorero here speaking to the shepherds here. twagombaga kuba hano mu kwezi kwa karindwi We were supposed to be in July this year. ariko nk'uko yabivuze twaje kugira ibyago We had lost a parent. tuza kubura umubyeyi twageze Ottawa Lost a parent when we were in Ottawa. biba ngombwa yuko bitasubira mu Rwanda So we had to go back to Rwanda. ariko murumva yuko bari baguze itike y'indege They had already bought the flight for us. rero ntabwo nigeze ngira amahoro So I didn't feel at rest. nagomba kuba hariya I birumvikana had to be back in Rwanda for ariko that. nagomba kuzashaka n'umwanya I nkagaruka also had to find time to be able to fulfill that ariko promise. kugaruka nicyo kintu cangoye cyane Coming back here was a very difficult thing. kubera yuko bishuke ngira ngo nagarutse muri Amerika nka kabiri I came back in the States since July twice. mu kwezi kwa munani naragarutse mu kwezi kwa cumi and October. ariko sinashobora kubona umwanya wo kurenza weekend nabaga I kwa wasn't able to be able to have enough time. kuri ubu ngubu haba kwiguma kudasanzwe So I had to really sacrifice. mu myaka myinshi maze nshumba itorero In the past years that I've been a shepherd, ni ubwa kabiri ntabaye mu rusengero rwacu kuri it is Christmas the second time that I haven't been able to share Christmas with ubwa them. mbere ntabaye mu rusengero rwacu kuri Christmas The first time that I was able to share bari basanzemo corona was the coronavirus at the time. muri cya gihe cya corona murazumva I didn't know what was happening during that time. nkurikiranira amateraniro online I was able to follow our congregation online. ubwa kabiri The second time ni ubu ngubu is today. sinavuga yuko impamvu ikomeye ari iyi gusa I wouldn't say that the biggest reason is twari this. twaje mu birori by'umwana wacu We wari mu came ishuri to be able to celebrate our child who ariko graduated. nari mfite some commitment mu yandi matorero hariya So dusuye also another community in the US. ku buryo ejo twagize amateraniro atatu So yesterday we had 3 services. irya nyuma twarisoje saa saba za We were nijoro able to finish the very last one at midnight. murumva yuko niyo mpamvu ubona kariya gasore That's why you see gasinzira my son falling asleep. ubundi kaba katuje cyane He's materaniro very, very sharp and wide so awake. ndashima imana yuko twashoboye kuza hano I'm very glad that we're here. icyo twari twarasezeranyije The kigakunda promise that we had given was a little bit. reka mubyizere twongere dukomere Let's imana put our hands ndashima imana ko twaje mu gihe cya noheli together. Thank God that we're able to come here at igihe cya Christmas. noheli ni igihe gikomeye This cyane is a very powerful time. gifite ubutumwa bwihariye He has a very special message. gifite n'amasezerano He yihariye has a very special promise. munyemere tuganire ijambo ry'imana ndatinze Let's share the word of God without further ado. ndashima uwashoboye kutuzana I thank those who are able to transport us here. yego reka dusome ibyanditswe Let's read the Holy Scriptures. itangiriro igice turasoma mu gitabo cy'itangiriro Genesis igice cyacu cya gatatu chapter 3. igice cya gatatu cy'igitabo cy'itangiriro Genesis chapter 3. ndasoma ku murongo wa cumi na gatatu ngere ku murongo Verse 13 all the way. umurongo wa cumi na gatatu ngere ku murongo wa cumi na gatanu All the way to verse 15. 13 to 15. itangiriro gatatu umurongo wa cumi na gatatu kugera ku wa cumi na gatanu bibiliya iravuze ngo uwiteka imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze cyo ni iki uwo mugore arayisubiza ati inzoka yashukashutse ndazirya uwiteka imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo ivume irengeje amatungo yose inyamaswa zo mu ishyamba zose uzajya ugendera ukurura inda
uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. 15 zashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsi. Ari gusomera Bibiliya y'Icyongereza cyangwa y'Igifaransa rundi rurimi asomere 3:15. Genesis chapter 3 verse 3:15 King James Version cyangwa Louis II mu Gifaransa Kiswahili. Genesis chapter 3 verse 15. English. Yes. I'll put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. You shall bruise your head, and you shall bruise his heel. He shall bruise. Bibiliya ziravuga ngo he shall crush. Aha, mu Gifaransa avuga ngo il va écraser. Azamenagura. He'll crush. Ego niyo jambo nashaka kumva hano bavuga gukomeretsa umutwe yariya nukumenagura. To crush. Eka dukomereze mu gitabo cy'Abaheburayo. Let's go in Hebrews. Dasoma igice cya 10 chapter 10 cy'igitabo cy'Abaheburayo. Hebrews igice cya 10 umurongo wa 5 verse 5 yere ku murongo wa 9. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 5 kwa 9 aravuga ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo iwabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri. Wishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Herako ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje ibitambo by'ibyaha niho bishatse kandi ntiwabyishimiye ari byo bitabwa nk'uko amategeko yategetse. Aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibyaha mbere gukomeza ibya kabiri. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubejejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Mwakira ijambo ry'Imana. Niba hari ikintu nkunda mu buzima ni ukuvuga ijambo ry'Imana mu gihe cya Christmas. If there's something that I love the most, it's being able to preach the good news on Christmas. Nicyo gihe ubutumwa buri deforme, nacyo gihe ubutumwa bwavuzwe neza bwumvikana bukagira agaciro. It is the time where the gospel is being deformed, and it's also a time when the gospel is being heard, it has value. Mbere yuko mvuga aya magambo maze mvuge yuko ubundi Christmas nicyo gihe niyo fete ikomeye ku isi yose. Christmas is by far the biggest holiday. Hari izindi fete cyangwa izindi celebration zikorwa n'ibice bimwe by'imyemerere. And there's other celebrations that people have for other faith. Hari umunsi twita uw'umwaka udakorerwa rimwe ku isi yose. There's a day that we call New Year's Day that's supposed to buriya rero tuvuga ngo tugiye mu mwaka musha. When we go into the new year, nko muri Ethiopia we're not on the same calendar. Ntabwo dukorera bonane rimwe. We don't share the same New Year's Day. Tugira kalendari imwe We don't have y'imyaka. the same calendar. So babara mu buryo bwabo twara mu buryo bwabo. They have their own calendar and we do have our own Iyo calendar. duserebura 2024 We celebrate 2024. baracari mu 1900 bundi baragera mu We're still in 1990. urumva yuko tudaserebura rimwe. So we don't celebrate the same. Ariko uyu munsi wa Christmas isi yose irawuzi. This day the irawuserebura. whole earth knows about Christmas and Hari umunsi ndamwumvishe cyane. there's one day that this was given out to me. Muri 2018 In 2018, ari konferanse nagomba kujya mu Dubai. there was a conference that I had to attend in Dubai. Nagombaga kuva kuri 23. I had to leave on the 23rd. Murumva yuko nahageze namaze iminsi 5. I was there for 5 days.
ikintu cyantangaje One thing that amazed me the most. urabizi yuko Dubai ni igihugu cy'abayisilamu Dubai is an 100%, Islamic country. ariko batatse noheli kuruta uko tujya tuyitaha. They were able to celebrate and decorate mu Christmas. buryo no muri hoteli n'abaga ndimo Even in abagahari ibyo byose mujya mubona dukora mu gihe cya All noheli. the things that we do during Christmas. uwo munsi nibwo natekereje ijambo nararirimba cyane rivuga ngo kurira utazi n'uwapfuye. That's when I thought of the word when we cry, we tear up for people. muri Kongo hari amoko amwe nanga kuvuga ibiki byari byo. In the Congo, iyo umuntu wabo yapfuye bajya bakoresha abantu baza kurira, when somebody passes away, they ask people bagashaka abagore b'abaperereze barira cyane, ask women to come and just cry. bakabaha amafaranga, They weep, they give them money, bakaririra cyane umuntu they wabo weep over the person that passed kugira ngo away. berekane yuko bari bafite agahinda To be able kuri to show the sadness that is in so the narivuze heart. ngo hari ibihugu bimwe There are countries bitemera Yesu that don't believe in Christ, ariko bifatanye natwe but gusenga they join us to be able to celebrate Christmas. ibizi Yesu wo muri Noheli They don't know who Christ is, ariko basenga Noheli. but they celebrate Christmas. Ndavuga ibintu nka bitatu byabaye kuri I'll Christmas share about 3 things that took place during Christmas mbere y'uko mvuga amagambo nk'abiri nanone before I share 2 words. kuko nasasira ijambo we naza gukomeza nari I'll mugoroba. be able to continue in the afternoon. ibintu bitatu byabaye kuri Christmas. 3 things that took place in Christmas. icya mbere wabaye umuhango utari It umuhango. was a tradition that was not a tradition before. icya kabiri Second thing, bwabaye ubucuruzi. it was a business. icya gatatu Third thing, wabaye deforme. it was a deformation. Isobanure Meaning, wabaye umuhango. it was a tradition, ubu muhango wo guserebura umwami a tradition of celebrating a king, kandi umwami utari umwami wawe. a king who was not their king. Bisobanure What that means, ahantu henshi iyi minsi mikuru in many places during this time, bayita ngo ni holiday season. they call it holiday seasons. ibyari bikunze kuvuga yuko ari Christmas It nyazo. was called Christmas. ubundi Christmas ni ukuvuga ngo ni umunsi w'umwami, Christmas means is the day of ariko the nta king. bantu baserebura umunsi w'umwami, People don't celebrate the day of the ahubwo king. baserebura ngo igihe cy'ibiruhuko. It's the day, it's the holidays. ndetse ahandi bakahita ngo ni iminsi y'abana, They call it the days of the kids, iminsi mikuru y'abana. the holy days of the kids. numvise n'ururimi rwabo rwarageze n'intanga Even the languages has been ko able to baravuga hear. ngo akana Yesu. The child Jesus Ya, traditions. akana Yesu, A babe Jesus. akana gahora kavuka A babe that is born katajya gakura, that does not grow gahora kagaruka buri mwaka. always comes back. hari akana kigeze kubaza nyina There was a child that asked his mother umunsi wa Christmas, on Christmas. kari kagize imyaka 7. He was 7 years old. kinjira mu nzu kahe karira. He got into the house, he was crying. Yari yaserebye imyaka 7. He was celebrating his birthday. abaza mama we mbese He asked his mother, kubera iki ntabaye akabebe. why am I not a baby? Zamuri Imana yacu ibiganza, bikomere Imana yacu. kubera iki mama ntabaye akabebe. Why am I not a baby? nyina aramubwira ngo watekereje gute? Because what do you think? umwana w'imyaka 7 urabaza ngo utabaye akabebe. You are 7 years old. What do you ariko none se think? Yesu we ko iyo anniversary yageze ko ajya bakabebe. Why is it that Christ every Christmas ni has a gute baby? jewe Why nakomeje is it that kuba uko I mwana? don't go back to being the same? sinawe yamenyereye kiriya bijye kuvuga ngo kuri Noheli Yesu azaba So akabebe. he was used to just hearing people say, crack on hari Christmas. umuhango utunze akabebe katajya There's gakura, a tradition that has a baby that can grow. kakanyantege A weak baby gahora karira, always cries. karyamye muri That is beso, laid in an apron. gafite ikirugu kikazengurutse. Nibyo. That is what we used for. mu nzu z'abakomeye The zose house of great people. iyo mihango irahari. That tradition is there. bubatse ibirugu, They build things. bashyizemo amabeso, They have bakoze ibyo nyine. everything that. on top y'uwo muhango The tradition that they have. bongeyeho n'ibirori They have the celebration. bitari ibirori bya It's Yesu, not a celebration of Christ. ahubwo ni ibirori bya Père It's a Noël. celebration of Santa. Père Noël baramwambitse, Santa, where they were going to dress him. baramurema, They were going to build him. bamudodera They imyenda, had clothes for him. bamwambika They ubwanwa, dressed him with beard. bamuheza ishusho. They gave him an image. ajya agera mu ngo, So he gets into ajya houses. asura abana, He visits kids. ariko Kristo ntajya asura abana. Christ does not visit the children. barimo barabwira abana They're trying to tell kids. igihe Père Noël aza mu When muryango, Santa comes into your home, nyamara
ikibazo And the person that they're bikavugwamo umuntu witwa Pedro they just utazi speak about Santa utazi yavuye where did he come from? ubucuruzi Business. nicyo gihe cyonyine It is the only time n'isi hose in the entire world bajya bapima ekonomi y'uko ihagaze you can be able to measure the economy of the country. iyo bagiye kureba uko ekonomi ihagaze mu When gihugu you examine the economy of the country, bajya bareba asha zakozwe kuri all the Christmas. things that they were able to sell on Christmas. ejo twari muri mall imwe hariya Seattle We were in a mall in Seattle, iri mu malls akomeye one of cyane the biggest malls in the States. naho twari turi Arizona muri iki cyumweru gitaga ariko byari bimeze And where we were in Arizona as ni well. uruva abita uruvugazoka It is a huge gathering. ni umushigano It is a huge gathering of abantu barahashe people were able to abantu buy baragura things, people were able to sell kandi things. bagira ngo nibyo batazambara They buy things that they don't need. kubera yuko Christmas Because Christmas yabaye is ubucuruzi a day of selling. bakora They ibintu were able to do things. biriya biti twita amasape Things that we call these trees that we have. bijya biva mu bihugu by'abarabu They come from Arabic countries, bikava mu bushinwa from China. kandi ubushinwa In China, ntibwemera yesu there's no belief in ariko Christ. bwamenye yuko uyu But they munsi understood that this day, ku isi yose in the whole mu nzu world, z'abakomeye in the house of those who no are mu great, mihanda in the tree, in bagomba the streets, kwitanga they can be able to bakoze decorate, be inyenyeri able to have stars. bakora ibiti They did all the trees Barabiza. to be able to bring them into this. ubucuruzi It's business. icyama I wish uyu munsi that today ukava muri yesu w'ubucuruzi go away from the Christ ukajya of muri business, yesu go w'ubucuruzi into the Christ of the business. ukava mu bucuruzi Leave that place and ukajya ku bucuruzi go to Him who's able dukomere yesu amashyi. mwebwe muri ubundi mumeze nk'iwacu Those who are here in the West, you aho twebwe turi na mesaje nagiye zibona Malcolm was able to receive messages from Malcolm. ariko twese dufite rutsi zimwe We have the same roots. ko barambwira ngo nimwohereze noel They were telling him to send them money Whereas for Christmas. Christmas. Send us Christmas. niba krisimasi ari umwami If Christmas is the king, nigute ni ukohereza why umwami do I send the king? How do I send umwami the yabaye momo king? The king, umwami yabaye ibiryo food. umwami yabaye The inzoga king has become umwami yabaye ibinyobwa the king has become drinks. umwami yabaye akaboga The king has become food. utarakiriye kuri yesu If you were not saved by Christ, abantu bose baramucuruje people were able to sell Christ. ariko ni umwami w'abantu But he's the king of kings. ni umwami w'abantu ni umwami w'abantu cya gatatu The third thing navuze ngo habaye imihango was a tradition, haba ubucuruzi business, haba no kuremantanya ibitariho also deformation. baremye ibintu bitariho They created things that were not there. babishyira muri artwork kugira ngo bacuruze They became outward so they could sell those things. hari ikintu ejo twavuganaga n'abantu Instead, I was speaking to some people. kandi cyarashimishije There's cyane something that made me happy. ukuntu bajya bavuga ngo bareperezanta sene yo kuvuga kwa yesu How they speak about the birth of uzabire Jesus. ukuntu babireperezanta Look around how it's bahita represented. akana kari mu muvure A babe that is in a manger. yosefu na mariya Joseph and Mary are there. bagahita bashyiraho n'abungeri And they bring all the shepherds. bagashyiraho n'abanyabwenge bazanye bya All the wise bintu men who brought all the gifts. iriya ni kreasiyo It imeze is a creation, a human creation. bisobanura Meaning, nta banyabwenge bahabaye there were not wise men at the time. bimeze gute What do I mean? tujya dusoma bibiliya ba Do we read the Bible? nimusoma muri matayo If you read in Matthew, havuga ngo yesu amaze it kuvuka said that when Christ was born, après igiswane after after Jesus was born he was born, bitinze yaravutse after a while, ngo nibwo bariya abanyabwenge that's baje when the wise men came. bisobanura Meaning, bariya bamaje the wise men, ntabwo baje akivuka they didn't come right after he was born. ntibinashoboka yuko bari kongera uriya munsi It was impossible for them to get babonye there. inyenyeri They ndaza saw the kubivugaho star. ariko ahantu bari bari Where they were, bari mu bihugu they by'abarabu were kure in the Arabic countries. nimuza gusoma neza If you read the Bible, ibihugu bari barimo the countries that they were in, nawe yari yavuga he ibetelehemu was born in Bethlehem. bavuga yuko hari mayinzi magana It's cyenda 900 miles from the Arabic countries to Bethlehem. mayinzi magana cyenda 900 miles. ngira ngo hagati ya roni hari mayinzi zirenga mirongo ni nkeya
magana cyenda apana kilometero miles not kilometers. kandi bagendaga bagendera ku mafarashi They will go ku camels ni camels. ingamiya mu yandi magambo bamaze iminsi myinshi bagenda bakarara hano kandi mbere y'uko bagenda babanje gushakashaka bakagera kwa Herode bakajya kumubwira amakuru Herode akababwira ngo uwo mwami wavuze ni kuko Herode yari umwami uva mu bayuda kuko yayoboraga abayuda ariko mu butegetsi bw'abaroma mu gihe cya Caesar Kaisari. So Caesar Kaisari n'abaroma nibo bayoboraga hanyuma agace gatoya k'abayuda bagaheza Herode bivugwa yuko ari uko yakomokaga ku baroma. Rero Herode nta makuru yari afite, yari azi yuko yawe yakenewe n'umwami kuyobora. Atangiye kuvuga ngo mu bayuda haje undi mwami agira insecurity, haba biriya biganiro byose ntibyabaye uwo munsi umwe ngo bahite bagenda basanga ingamba. So babanje kuganira babaza amakuru baje mu bitabo bya Daniyeli, Yohana mu bitabo by'ubwenge bivuga ku makuru ya Yesu igice cya kabiri n'igice cya kane basoma mu bitabo bya Daniyeli babiheza abantu barabisobanura bamusubiraho bamubwira ko hari umwana uzavuka bamubwira ko hari ukuntu babonye inyenyeri. Iyi nyenyeri nimusoma neza ntabwo ari izi nyenyeri dusanzwe tuzi. Hari umuntu wabisobanuye neza avuga kuri iyi nyenyeri inyenyeri yagendaga iyobora abantu. Mwibuke mu gitabo cya Itangiriro ukomeze mu bitabo bya Guteka kwa kabiri igihe abisirayeli babaga mu butayu habaga inkingi y'umuriro hakaba n'inkingi y'igicu. Inkingi y'umuriro niyo yigeze kuyobora abantu mu gitondo ikahaguruka bakayibona nijoro, hanyuma ku manywa hakaza inkingi y'igicu. Iriya nkingi niyo yabayoboraga. So ntabwo ari inyenyeri zisanzwe, ni inkingi ya Yesu yavugaga isezerano, yavugaga Masiya, yavugaga umwami uzaza uzabana n'abantu uzagendera muri bo. Haleluya, uzayobora mu gukiranuka. Iyo nyenyeri so ntibyabaye umunsi umwe ngo babone birangire bagere ariko imihango kugira ngo ibintu bicuruzwe bakora taburo y'ibyo bintu byose barabihuza. Dore igikomeye si ibyo ngibyo, dore igikomeye n'ibintu nka bibiri. Icya mbere ni uko yavutse, dukomere Imana yacu. Icya mbere ni uko yavutse. Icya kabiri ni icyamuzanye. Ngo ndavuga amagambo abiri gusa, isezerano ryo kuvuka kwe, hanyuma nzi kuvuga n'icyatumye avuka. Ayo magambo arahari. Isezerano ryo kuvuka kwe twasomye mu gitabo cy'Abaheburayo biravuga ngo Imana igice cya 10 twasomyemo, nongere mbabasubizemo muharebe. Abaheburayo igice cya 10 some gusa umurongo wa 5. Chapter 10 verse 5. Cyatumye umurongo wa 5 ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse ngo ahubwo wanyiteguriye umubiri. Sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. Iri jambo gutegura umubiri, A body, isezerano ry'umubiri, the promise of the body must be prepared. Isezerano ry'umubiri wagombaga The promise kuza. was prepared. Igitabo cy'Abaheburayo The book of Hebrews cyandikiwe n'Abaheburayo was written to the Hebrews. bakeya bari There barakijijwe were very few that had believed in Christ, n'abandi bagomba gukizwa and n'uwo those yabari. who would believe after. Ntibavuga uwa cyane, It doesn't speak on
who was the ariko author of the book. icyandikiwe bakeya It was bazuke written bya to the Yesu few that believed. n'abandi bazizera And those who Yesu. believe afterwards. Iyo Bibiri ivuga ngo bashaka mu mubiri But the Bible says that the body was ngo prepared. ibitambo n'amaturo niwabishatse Sacrifice for offerings. ngo ahubwo wateguye The umubiri body have you prepared. kuri twebwe For us, ntituzufasha we don't understand that. ko muri twebwe For us, ntawatanze biriya bitambo no one of us was able to Now, give what the offerings and does that sacrifice. matter? We didn't give the offerings and sacrifice. ntawagize ikibazo We cy'umubiri didn't do any issue of the body. ariko ku baheburayo For the Hebrews, babwiwe ariya they were makuru told these words. bifite ibisobanuro Because they bikomeye great value and great. bazi ibitambo They understood the meaning of oh sacrifice. haleluya And bazi amaturo they know batanga offerings that they were able to give. bazi umubiri wari The warabuze body that was prepared. bisobanure What that means, bazi kontenti y'ariya the makuru content of the things that they were doing. noheli Christmas ni isezerano is a promise ry'ikintu cyitwa of the incarnation things that's called incarnation. kuza kwa yesu The coming of Christ agahinduka umuntu to become man. nicyo gisobanuro cya mbere That's cy'isezerano the rya noheli meaning of the promise of Christmas. imana yateguye God umubiri prepared a body mu gitabo cya timoteyo wa mbere in 1 Timothy igice cya gatatu chapter 3, umurongo wa cumi na gatandatu verse 16. pawulo nawe yandikira umwigishwa Paul wrote to Timothy, timoteyo Timothy, wari warizeye who had believed, yarabwiye ubutumwa na nyina no kuri who was nyirakuru preached by his mother and his grandma, kuva kuri jini nyina na nyirakuru James loyisi and his Lois, his bari father. baramenye They agakiza had believed in the Lord. ariko pawulo we na timoteyo Paul, as soon as Paul met with Timothy, amutegura agiye kuba he ku prepared itorero him for ministry to lead the church. itorero The ry'efeso church in Ephesus. aramubwira He ngo told him, si ugushidikanya I have no doubt. ubwiru bw'imana The mystery of God burakomeye is great. haleluya Hallelujah. ubwiru bw'imana The mystery of God. bwira mugenzi wawe Tell the person next to you, wa yesu ni The birth of Christ is a mystery. ubwiru jambo That is it. kuvuka kwa The yesu birth of Christ, niwo ruzingi that is where everything is. niwo wabone pasi That is where the agakiza kacu Our salvation, ni ubwiru it is a mystery. buhije mu kuvuka kwa That is yesu hidden in the birth of Christ. yandikira He timoteyo wrote to Timothy, aravuga ngo si I ugushidikanya have no doubt. ubwiru The bw'imana mystery of God, burakomeye the mystery of God is great. imana God kwerekanwa ari was umuntu manifested as Ah, God. haleluya imana God, rurema God of all nations. umuntu araririmba aravuga ngo The song, uwo mwana that son, w'uruhinja ninde that child was wazawe that was n'umugore birthed by woman. atangira kumwibazaho And he started to wonder. ageze ahantu aravuga And ngo they said, niwe rurema He is the niwe He is wahindutse He is the one who mutoya became little. n'uwiteka He is forever. nyir'ingoma He is eternal. n'uwiteka He is umwami Lord, w'abami the King of all kings. niwe wahindutse He is the one who mutoya became a si baby. ugushidikanya It is, there's no doubt. Ubwiru. It is the mystery, the incarnation incarnation. imana guhinduka umuntu God mu becoming bwiru man is a mystery. ni naho nyine And that is the only place tutumvikana n'andi that madini we don't get along with other muri people. imana God, rurema the God of all nations, amadini yose all ayivuga other believe, all of our faith believe in God. imana rurema The God of all nations. n'abateisite Even those bavuga atheists, ngo imana they say ntihaba that God does not exist. hari igihe There's a time. bavuga ngo hari ikintu They say cyakize there's ibintu got to be something that made all things. pawulo yigeze kuja Paul atena went to Athens. asanga They found bamenye imana bazita amazina they believed in different gods. ariko abateisite All the atheists, baravuga ngo hari imana they say that there was God itamenwa who cannot be ngo known. mwandike ngo hari n'imana There's a God itamenwa who cannot be known. iyo mana There's a itamenwa God who cannot be known. abantu batigeze That bamenya people can be able to conceive. niyo pawulo That yagiye is the God kubabwira that Paul went to aravuga ngo persuade. ubwo nageze So iwanyu now that I'm in ngo Athens, nabonye mwaragize I saw that you ibigirwamana have other idols. bari kuno munsi But today, ndababwira I preach to you imana the itamenwa God who cannot be known. imana yabaye The ubwiru God who is a mystery. imana abantu The batanu God that people cannot be known. uwiteka waremye The eternal God. haleluya Amen. bibiri iravuga The ngo Bible says, mbere na mbere in the beginning, ngo hari there ijambo was a word. ngo kandi ijambo And the word yari imana was God. nta There was cyaremwe nothing else created kitaremwe that nawe was created by him. umva nawe bikomeye That is when everything
thing is, jambo wari Imana the word that was God, wabanye n'Imana that was with God from creation. kandi nta cyaremwe There's nothing that was made that was not made through him. nigute yohinduka How can that word become a sawa salvation? agakiza kazina That is the salvation. That's where awesome dore change. impamvu kabaye ubwiru This is why it's a mystery. icyambere First thing, Imana God ntiyobzarwa n'umuntu cannot be birthed by a man. ubyumvika It is impossible. maze gukizwa 97 When I came to the Lord in hari umuntu 1988, twabanaga mu ishuri there was one of my classmates. yari umusirikare There was in the abana army, ari mu cyumba and we shared this akaba ari room. ubuzima He ukomeye was a Muslim. mbere y'uko ajya mu gisirikare cyo mu Rwanda Before he joined in the army in yari Rwanda, yarageze impaka he had to travel to muri Makkah. mu mategeko yabo In their tradition, yagombye kuba dejareba bita gute Hajj. wari igihe twamutakiraga So we used to ask him, we used to call him Hajj. arambwira ko He told me, umunyabwenge you seem like a wise person. uzumbwira ngo warize He told me that you went to ngo school tubana no mu and ishuri we're here in the same Imana class. zibzana How is it possible for God to iyo be Imana birthed? yabzawe How do you think it's impossible for God to be birthed? That's the first thing. cya kabiri The second thing, ko wagize bioshimi muri you marite went and studied. wigeze ubona umupfajimi abyara Is it possible for a virgin to give birth? burya uribaza Those are two questions that he asked me. si ugushidikanya There's no doubt the mystery of God is great. ibyo bakajya ku isi That is the secret of Christmas. muri katolike In Catholicism, bajya bita ngo ni amayobera matagatifu they call it the Holy Mystery. Imana How God can be ikaba God, umwana be the Son, ikaba n'umwana and be the Holy Spirit. ariko nicyo kintu cyoroshye That is something that is easy to understand. noheli Christmas ni ugusozwa k'ubwenge is the finished work oh of haleluya Amen. ni aboutissement d'un long It voyage is the concluding place of the long it is the end of a long journey that started long ago Christ had to be born it was a prophecy oh haleluya God uhanuzi It was a kuva prophecy kera from long ago. bibiri ikivuga The ngo Bible says wamenwe he was known ngo mbere y'uko ifatiro z'isi before the zijyaho foundations of the world. dukomere imana amashyi wari bakereka He kwa was made known ibihe byacu in our times. yamenwe He kera was known niba before the foundations of the yabanye world. niba He was with God from the ndetse beginning. yarima He was God in the beginning. ntacyareka There was abandi nothing else made. ariko aza kwereka But he kwa was revealed to us nyuma in the end times. kubera iki For what reason? kugira ngo jena So that you and I duhabwe may ubugingo have eternal buhoraho life. dukomere imana Let's yacu put our hands together for our Lord. muri teoloji In theology, bajya bavuga ngo nusoma bibiliya if you read the Bible ntiwumvemo yesu and you don't see Christ in whatever you're reading, you don't hear salvation through that, uzasubire uyisome go back and reread what you're uzaba reading. wayumvise You would have understood it wrongly. nusoma igice cyose If cyo you muri read bibiliya every verse, every chapter, of the tubone Bible, mu mugambi and wa you don't see noheli the plan of Christmas, tubone mu mugambi wa you don't see muzuko the plan of salvation, ntiwumvemo agakiza you don't hear salvation ntiwumve through mu that, buntu you bw'imana don't hear the grace of ntiwumve God, icyo imana you yakoze don't hear the plan of God, uzongere go usome back and reread. uzaba wasomye You would nabi have understood that wrongly. kubera iki Why? kubera ko biriya yose Because the whole Bible ivuga divinité de Jésus speaks of the divinity of Christ. kandi divinité de The Jésus divinity of Christ, c'est un sujet qui divise it's a subject that divides people. kabisobanura mu magambo I'll make explain this in a few words. ubisobanura uburyo ubwo bwiru When you busobanura explain that mystery, ndakoresha amagambo nk'atatu I'll share 3 words or 4. icyambere The first one, ni kamere y'imana it is the nature of God. bibiliya The Bible, bivuga yuko imana ari it yesu speaks of God being holy. mu gitabo cya Yesaya gatandatu In Isaiah chapter 6, verse 4, umunsi imana isanga when Yesaya God found Isaiah, iramubwira ngo He told him, ntatumane who was ready to akibona say, imana as soon as he saw God, bibiliya iravuga the ngo Bible says, yabonye imana he ye saw the holiness of God, serafa he avuga saw all the seraphim, uwiteka nyir'ingabo holy, are holy is the Lord of God. Amen. Holy, holy is the Lord of God. Holy is the Lord. Amen. He's holy. Amen. He's holy. uwe He's holy. uwe He's holy. uwe He's holy. ujya kumureba So bigorana he couldn't be able to see nta God. muntu wahuye There's n'imana no one that's able to see God. yazo It's impossible. utarabonye kwera kwa Who has not seen the holiness of niwo God? munsi Yesaya That is avuga ngo what Isaiah said. mbonye ishyano Woe is me. jewe umunyamibabaro
unclean lips. yaravuze gute What was he saying? yaravuze ngo mbonye ishyano I'm cursed. jewe ukomoka kuri I adamu who's born of man, jewe wazawe born n'adamu of man, umunyabyaha a sinner. wariko mbonye imana I've seen the yera holiness of God. imana yacu Jehovah God imana is a yera holy God. icyo ni cyo kintu cya mbere That is kiza one thing that is a mystery. ishusho ya kabiri The second image, imana yacu our God, kubera ko ari imana yera because he's a holy God, n'imana ikira he's also a God who's righteous. muri yo In him, ntiyabamo gukiranirwa there's no unrighteousness. bibiliya igifaransa iravuga ngo In the ahantu verse, il n'y a pas ni changement in ni him, there's no variation. change and there's no variation. Il n'y a pas de changement There's no oui. change in him. Il n'y a pas d'ombre de variation There's no variation. uko yatangiye Who imeze he was from the Ntabwo beginning uri is kwibeshya. who he is mu today. gitabo cy'abayibura In Hebrews, bibiliya iravuga the ngo Bible says, yesu kirisito Christ, uko yari ari who he was, niko is yari who he is today, ngo niko and he azahora will forever be God. yatangiye He ari was we holy from the beginning. He's still holy today. azahora He ye will forever be holy. He ntahinduka does not change. Hallelujah. ntahinduka He does not change. abantu Men, bajya bahinduka they change. bagira ibitondo n'imigoroba Men have mornings and evenings. nibakabona amasezerano When they promise you in the morning, bajya bahinduka they change. niko bameze That's how men are. bagira They amasuperlative have the bagira superlatives. They amakomparative have the comparatives. bagira amapase They have the bagira past. amapreza They have presents. bagira amafuture They have futures. uko bazutse bameze When they come, they don't spend their none lives ni away. mwiza Today they're good. ejo ni purigo Tomorrow they might be very good. superlative yajemo The superlative came in. haleluya Hallelujah. ariko imana yacu Our God, ntihinduka He does not change. yatangiye yera from the beginning, is holy. He's holy today. He's forever going to be holy. uwizeye He's holy. haleluya Hallelujah. alfa Hallelujah. ni omega Hallelujah. He's the Alpha and the Omega. He's the beginning. ni yerezo yatangiye He yera began as holy. He's still holy today. yatangiye He ikiranuka began as righteous. He's iracyakiranuka still righteous today. kubera iyo mpamvu For that reason, hari ikintu imana yakoze there's something that God did. yarinze kwera kwawe He guarded his own holiness irinda no gukiranuka and his own righteousness. bisobanura mu mategeko Now you to explain in the law. iyo ushaka yuko ibintu byawe bikomeza kuba If you want things to continue to remain the same, wishyiraho amategeko you put the law to guard all things. iyo ushaka ko imihanda ikomeza If you want the roads to continue to be crossed, you put the laws. cyumvikanye Are we understood? iyo ushaka ko sosiyete igira If you want the society to have its spirit, shyiraho amategeko you have to put the law. imana rero God shyiraho amategeko did put the law. umaze kure umuntu wa mbere After he created the first man, he told him, ndera I'm holy. icya kabiri The second thing, ndakiranuka I'm righteous. icya gatatu Third, icyaha I hate sin. undi umuntu I love man, ariko ntabwo icyaha but I hate sin. iramubwira ngo dore He amategeko told him, this is the law. aha hose ubona All this land you see Wow. belongs to you. hano mu butaka The land no munsi y'ubutaka and underneath the land, uzahinga you can be able to plant, uzatura mu biyaga you can be able to have gold things, everything you ariko want. kiriya giti But that tree kirinzwe n'amategeko is guarded by the law. umunsi uzakirya The day you eat of that tree, or that day you will die. shyiraho amategeko And he puts the law there. amategeko The law arinda kwera kwawe guards his righteousness. buriya adamu ntiyishe isezerano Adam didn't ry'imana want to break the promise of God. ahubwo imana God, kudahana adamu not punishing niyo Adam, yari kuba yishe would isezerano have been God not fulfilling his own law. His promises kuko yangica is that he hates sin kandi ihana and he punishes ibyaha a sinner. irakomenya nica He does not tolerate sins. Now, That's what happens. tugeze muri incarnation We're in the incarnation. zamura imana yacu Let's put our hands together. dukomere imana yacu Let's put our hands together. imaze gushyiraho amategeko After he put the law, amategeko the law agira ibipande bibiri agira verse zibiri that's fine amategeko agira the ibipande law has two parts. amategeko agira ibitero bibiri It has two verses. igitero cya The mbere first verse, bajya bagita ngo ni infraction it is the infraction. icya kabiri The second thing, bajya bakita bere they call it pain. niko amategeko hano ameze That's how the law is. agira ibitero bibiri It has two verses. azavuga ngo It tells you, uzakora iki if you do this, azaba akoze ikosa they will have, they'll have, that's something wrong. The second thing, agomba gupfa they have to die. itegeko
That is the law. iteka The law always irakundana condemns. kandi iyo utazi igihano And if he punishes, ukuraho umutwe it is to lose you lose your head. niko bimeze That's what the law does. kwari ugupfa It is to die. bibiri iravuga The ngo Bible says umushahara the wages wa dhambi of sin ni mauti is death. unaukora icyaha He who sins adamu from Adam, uranyumva do you hear me? nujya kuri kiriya You giti eat of that tree, no gupfuza and you shall kuko die. ndimana Because I am the holy God, nanga icyaha I hate sin. ndakiranuka I'm holy. uwaye amategeko This is the law that I give you. umunsi The day uzajya that you eat kumbuto of that tree, gupfuza you shall die. umuntu mu ntegekezi When their wickedness as a man, satani ari the devil was able to come in. babwira iki kintu I'll tell you something. ko ndavuga ngo I'm saying this. imana yari ikeneye umubiri God needed a body. uracyari aho hantu Do you understand? noheli ni ukuboneka Christmas, it k'umubiri is the revelation of the body. kuko imana yari ikeneye God umubiri needed a body to be able to reveal himself. kubera k'umubiri Why the body? imana imaze kurema adamu After God had created Adam, yaramubwiye ngo he kuvana told him from today, gahunda zo mu isi all the plans of earth, gahunda y'ibisarane all the plans of all creatures, ndabiguha I give that to you. I give you dominion You want to take it you to will us. rule You want to over take it them to source. you are the ruler You want to take it to so us. I can't rule again Ntabwo zose I uraguteka give you dominion uhaye ububasha uhaye ubutware uhaye ubutware. kuva imana imuhaye After ubutware God had given dominion, iramubwira he told him, uzahitamo you have to choose gukurikiza amategeko to yawe follow the law that I gave you cyangwa or ubwo n'ingaruka navuze to have the consequences of the breaking the umuntu law. ahitamo nawe So man had ariko made kugira the ngo wrong ahitemo choice. nawe His wrong choice that he made. satani The devil yamenye umubano w'imana n'umuntu knew the relationship between God and man. abona umuntu He n'imana came out. God and man had a good relationship. nawe ashaka kwa And he wanted to come kugira icyo akura to do something about it. ariko satani The devil, nawe yari akeneye umubiri he wanted the body as bwira well. mugenzi wawe Tell the person next to you, satani the devil ntiyari kugira ijambo ku did not have a word to man adafite umubiri without a body. kuko imyuka The spirits n'umwuka and the spirits biyobora mu kirere are laid in the air. iyi si y'ahantu This world that we see here iyoborwa n'abafite is umubiri led by those who have flesh. satani yashaka The umubiri devil wanted flesh. anyura mu He cyarane went through man. anyura mu nzoka He went through a serpent. amaze kunyura mu nzoka After going through the serpent, ababonye umubiri he was able to get amaze the flesh. kubona umubiri After he reached the flesh, agerageza ufite umubiri he tried one who has flesh. amaze kugerageza ufite After umubiri he tried one who has flesh, aramutsinda he was able to sigisubira defeat him. amaze kumutsinda After that, imana God, yirahiye gukiranuka who had sworn to be able to keep his yavuze holiness, yuko no gupfa azapfa that he might die if he eats, iramanuka he came down. oh haleluya Hallelujah. hari ishusho There's y'imana another image of God. yitwa imbabazi It z'imana is the God of mercy. haleluya Hallelujah. umwanditsi wa zaburi In Psalms, umunsi azishyurirwa one he will have to read. yaravuze ngo imbabazi The zawe mercies of God nizo zituma tudashiraho leads us. nizo zazanye noheli That's what brought Christmas. bwira mugenzi Tell the wawe person next to you, w'isezerano rya the noheli promise of Christmas byahozeho mu itari existed from the kuva beginning, umunsi wo kuramya from creation. haleluya Amen. iyo tuvuga isezerano ryo kuvuga When we kwayo speak of the promise of the Christ, tuza tubihera muri Yesaya we begin from Isaiah. uduha umwana w'umuhungu Towards the child is born, gahunda and we'll talk about all these things. azitwa He's going to be mu called, bitugu zibazaba all his shoulders will ubutware give dominion. His kingdom is of eternal. ni amakuru meza Let's cyane speak all the good news. ariko Yesaya But Isaiah, uwanyuma cyane he's from the is the end. isezerano rya Yesu The first promise of Christ ni isezerano took place Imana yabwiye Adamu na that Eva God told Adam and Eve. iramubwira He told him, gatatu na cumi na chapter 3 verse gatatu 15 that we read. gatatu na cumi na gatanu Chapter 3 verse 15. aravuga He ngo told him, satani you witije umubiri borrowed the body. unyura mu You nzoka went through the serpent. wose umuntu And you deceived man. umukura mu bushake You took bwawe him from my will. uno munsi Today, satani the devil, wanzoka we you serpent, uzagenda you will creep wikura down on the ground. uzagenda You will creep wikura down on the ground. ariko dore uko This is bizagenda what's going to happen. uyu mugore This wawe woman that you deceived. dukomere imana yacu Let's put our hands together for the Lord. uyu mugore woheje This woman that you deceived. mu nda yiwe From her womb, hari isezerano there's a promise. umwana uyu mugore A azaza seed that will come from her. azakumena Will umutwe crush your head. umwana w'uyu A mugore
all the powerful things, bisangira ari they bitoya become little. kuri noheli On Christmas, wibuka we remember ijambo rivuga ngo the word that says, tusuzugura intangiriro ntoya don't overlook the beginning. yavukiye mu It's muvure the beginning. He was born in the manger. He was born in the manger. ariko ni umwami But w'abantu he's the King of Kings. umwami utwara abantu He reigns forever. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Don't neglect the day of humble beginning. Timusuzugure itangiriro ryoroheje. All of them that start small Ibintu byose bitangiriro zoroheje will end up growing. bizakura bikomeye. That's a promise of Ayo Christmas. ni amasezerano I don't know what you have y'anoheli. now. Sinzi ibyo ufite ngo nyine, I know you have a seed. ariko ufite imbuto. I can't name it. Sidashobora But I kutayibona, know you have a seed. ariko ndabizi ko ufite imbuto. It started small. Yatangiye n'imbuto As ntoya, we grow. izakura. Umuhanuzi bwaya Yeremiya baravuga ngo In Jeremiah it says, nubwo intangiriro yawe ari even though ntoya the beginning is very mu small, iherezo but your uzamuka. end will help you be great. dukorere Yesu amashe Put hands together for the Lord. kumvukira mu muvure Being born in a manger, ariko ni umwana w'isi but yose he's the king of the world. dukomere Imana Let's yacu put our hands together for the Lord. kubera yuko satani yanyuze mu gifite umubiri The devil went through a serpent that had Imana flesh. yashakaga God needed a body. ariko mbere yuko igera ku mubiri Before he went into the body, yari yaravuze ngo he had promised, ukora icyaha if you sin, no gupfa uzapfa you shall die. ibintu nka bitatu byabaye Three things that took place. First thing, ibwira umuntu he told man, aha ngaha wari uri muri edeni where you are in Garden of Eden, ahera this is the holy place. You can't remain here. imwiruka He kicked him out of icyo the yagomba garden. kubikora He had to be kicked kugira ngo out kirinde gukira so he can preserve his holiness. The second thing, izana abaserafi he brought the seraphim birahabarindisha and they guarded the garden. bafite inkota They have swords. uvuga ngo umuntu naharuka So when a man comes close to that, they're going to be destroyed. udameze That's what si how wo kugarukana man nahe is unholy, he can't come back. ariko igeze ku muntu When he came to man, aza guhana satani he punished the devil, the igeze ku serpent. muntu When he get to man, imbabazi zirayisanga mercies were filled with his heart. aranyitegereza His hope, his love was filled in. Say, go and leave. aranyitegereza hanyuma iki kintu cyarananga This is a very amazing thing. imana irakiranuka God is holy. yashyizeho itegeko God had a law. He saw man. iramubwira ngo He saw him. wakoze iki wa muntu What did you do? mu biki imana yakoze This is what God did. imugezeho Once he get to aho Adam, kugira ngo ihwane instead of literally just crushing him with hands, he looked at him. ibwira eva He told Eve, aravuga ngo kubyara uzaza in your childbearing, umwana ubizi yarije ije kwica he came to kill, destroy. That is the law that was there. ariko hari imbabazi zawe But he had mercies. eva He looked at Eve iramubwira ngo urakabyara and said, you are going to give birth. irakabyara You shall give birth. ihorana imbabazi irakabyara God is full of mercy. imbabazi zawe The mercies of nizo God zituma is tutariho what keeps us alive. iramureba He iramubwira told him, you uzaza you shall give birth. ntugipfuye You won't die. uzaza You shall give birth. ariko But uzaba wababara it's going to be painful. ubona bandi bapfa kubyara gusa And the woman was like, as long as I give birth, I don't care. You don't remember about going through operation. She gave birth 3 times through the operation. She went through the C-section. But she doesn't look at the pain. She looks at the God of mercy. He told him, you shall give birth. He looked at Adam. Your head. What happened? This woman that I gave you to look after, how is it possible that the serpent deceived you? The most powerful thing that you did, the blame is on the man. He did not protect. He did not give the law in his household. He did not communicate with his wife. The man had the blame. Imagine giving the whole world with land. All the things belong to you. They give you all the lands, all the livestock, all the gold and everything.
and the devil would come to you and deceive ukavamo you, utambara and you live naked. siko yavuye batambara That's what happened. They left uzi garments kuba naked. umugore mwiza Do you think about how you utavuye wife mu who ivubi did not come from the ground, who came from your rib, ukarangara and you get isoko distracted, ikakuja and the serpent takes you out ikamwigisha and deceives her ikamuha amategeko and gives her a new law. adamu niwe wagize ikibazo Adam had the blame. imana iramureba God looked at Adam iramubwira and told him, wowe ikintu ukorera the thing that I want you to do, uzarya you want to eat. mu bice yabwiye umugore You heard that was done. You shall give birth through pain. nawe uzarya You want to eat. wiyusha kuya You have to work the niyo ground to mpamvu be eat. y'akazi mwe mukora That's why the jobs that you do here, tell the person next to you, nawe akazi ko muri kampani the job that you do in the company, nawe kampani that is when the beginning of the Now, company. akazi kacu That is when gakomeye work started. ariko imana